Kurumjari ngasi amuka hanai nungsijarba subscribers sing iche ichel sing iche now sing amadi hak nungsijar viewers sing wa from dayan video por lakchari sigi videos di hojing ꯡꯊꯝꯊ sangchale ꯡꯊꯝꯊ sangchalak pasingda sangchalak pamatamda angang singi mama pa matha saba hore angang narakadra yeglakadra nasuyam nagale angang si ꯡꯊꯝꯊ gi matamda asini aduna masi karmain toroga kari narakpa yabge karam kamay ngathukpa yagadagi matangda kitang samlapa ay topic no mayam do putok charakpani ihanan bada yam kanna ngang sing nagan base koi common cold haiptare koi lok thungba hairasi sam lok thungba si usually koi rhinovirus haidana virus amukhana thon bani aduga masi angang da karmain tobeda naton phunba aduga khanau naba lok khuba hakthi khanba masa sabung toba aduga masa yam chokthaba asum se tawali laing with the crime to the angang se pothan the school ka bangang resu school to han biba yum the pothan birakanda masi lumbul musaba mahi manai kharyam pithak biba nduga naton phunba hanana ba koi decongestant khrasina ba khodamoina coriminik kaina hidak lai ko antihistamine ge wa decongestant khrasina ba adi masa sabai dam te paracetamol mahi gum thakpa chi icham na dum sin na ba yai tawda ba koi doctor da hangirakana kayam yam na dose sin na gadage hai doctor ri tana bigadamni aduga sin na bi yare ado tasembadi angang sing stay da lumbulu saba mahi mana yam pithak biba do ka manung sidana kramai to da kitang humidifier gum sin na biba yam dry oi matam sei da khara nungsi che khara chona na ba ado yam hena achauba koi thabak to widra su ka manung da to ya basi koi angang na pairoi da jaga da angang poi da jaga da ising am borong son biraga manung da koi gi karigumba koi gi inhalant gumba khara thada bi khodamoina koi gi Vicks kumba, Carbol Plus kumba, Karathada Viraga, Manindo Kamarung the Lehendiva, Ising Manindo, Asiatum, Kane Hectare. Asini, koi common cold matanga. Atopa Malay, Masina koi influenza hectare. Influenza virus dear koi influenza virus not one money. Masikari Toroga Kangia, the Nasagi common Kanosidi common colds, the Mana Karhena, Satina Nai, Masilaho, Karakana Hoi, Yuritsama, Karahenba, Samaga. Amani bau kaba yai aduga yamna masa ingba khotpa nikpa tawba yai hakchangda chikpa naba tawba masa si waganba lok khuganba khanau naba kok chikpa sinasingba mayam tawba yai laing bidi karmain tawbi de matamda koi antiviral vaccine nei yam hena serious oragadi natragadi khara potha hanba dum phajana hydration tawba mahi manai khara pithak piba aduga koi paracetamol gumba laihau khara ngapthoknaba Java thakpa naton phun mukot bagi lok khubagi tongan ba cup syrup kumba tugi decongestant gumba piba dum darka lai maru aina khutsa seng na haman ba hian haijin jam maru oi aduga yumda yaringe lehen ba aduga angang atei lorok pa yawaga di yam hena samdan da ba sum haijek ahum subda respiratory syncytial virus aina amala yasi sina koi angang na matamda masi karmain to geda kitang lok khuba di thaba kheba sur hon ba lai ho to ba naton nap yam choba simba tawi masimaroina yam sur hon wara kana di oxygen therapy ho pi bedar ka le bi hospitalized to su darka le bi hai basini aduna masida phajana proper hydration to ba mahi mena yam pi thakpa the sur hon ba nuaina ba koi to ba hida lang thak si na ba amadi breathing exercise gum to hon ba breathing si koi oxygen gum saturation jiwa nan na ba monitor to wasina simba darka le bi hai basini yam yen henjan gidara mari subuda koi angang singsi diarrhea gum to gonba maro ina koi norovirus rotavirus kaina maro ina siuma virus singsina yam batawi na ꯡꯊꯝꯊ ingma matamda angang si makhong yam hangali oba khong mahi hamba amdi puk naba laihau toba asuma singsi ayam bo igali laing bidi karmain to geda koi ORS kumba pithakpa darka legani ado khar potha han bai khare amna sathina naraka nadi drip ka pokhotpa hidak atete ka pa darka lebi ai ado maruina karmain to bide de angang singsi siuma lena si naratana ba khutsa seng na handokpa aduga yarima kai colleague su phasana amang amaga samnandaba aduga
खितंग फजना हाइजीनिक ओइना सेंगदो खोतो खरं क्लीन ओइना पिजाबिबा सिनी मसिदा मपानगी पोचै चादबा अदो अंगांग दा खर इम्यूनिटी डाउन चलकदोबा मपानगी पोचै अदगी अमोराकाई कई क्रासी एवॉइड तोहनबा सी याम तंगाई फदे मंगा सुबदा अखोइगी asthma गुम्बसी हेंजलक मरोनी अंगांग ओइगी चाइल्डहुड asthma सु लै asthma सी याम हेंजलक asthma गुम तौबसे मसिना अइंग मनुसित गुम्बा थेंगनरो कांदा अदगी नसाई लोक थुंगो कोलकपा अदगी एलर्जेन गुम्बसी थेंगनरो बदगी मसि तौरप याय खुदम ओइना थबा याम खेबा फिफा सो होनबा सोरजी मपुंग फाना होन मंगमदबा थबाक्सी चिंजलकपा टाइट ओइबा दि लोक याम खुबा सिनी मसी अखोई ब्रोंकोडाइलेटर गुम्बा डॉक्टर सिंह asthma की इनहेलर गुम्बा पीबा लै मसी कोर्टिकोस्टेरॉइड गुम्बा करिबा मही भाव पिथई अदुगा तोवान तोवानबा अखोई ब्रोंकोडाइलेटर हिदाक मयाम अमसु पिजनरिबनी मही मनाई को अदगी इनहेलेशन गुम्बा मयाम तोबा मसीदा अखोइना करिगुम्बा युमदा लायेंबा यादरगदी मसी हॉस्पिटलाइज तोबा दरकार लेगने अदुगा मसीदा तोवानबा सर्टेन ट्रिगर अमदा हौबसिनी मसी अखोइ मसी यारिंगे एवॉइड तौनो होनबा का मनुंगना साइड दुमाइना खितंग ह्यूमिडिफाई तोहनबा इसिंग अमदा कोई कार्बोल प्लस कुम्बा ब्लिच कुम्बा का थादरगा इसिंग मनिनसे का मनुंगदा थंबा अदु यारिमखै अंगांग सिंगसिदा डॉक्टर थारकपा हिदाक सिंगे मतम चाना पिथकपा खोथकपा सि तौबसि याम तंगाई फदे हाबिसिन थमजगे मथंगदा इरोय लोरकपदा नाकोंगदा इन्फेक्शन तौब नाकोंग लाइखुन तौब होरक हाइबा तारे मरुओइना अंगांग सिंगसि अंगांग मसादि नुंदांग नुमित चुप्पा मा कन्ना कप्पा खोलगा नाकोंग नाइ हाइ नाकोंग नाइ हाइबा ngамदबा अंगांगसु लाइहौ तौरकान याम कन्ना कप्पि द करियुम्बा नाकोंग सि दगी नाइ सि थोखरकान अंगांग सि कप्पा फगी लाइहौसु खरा हंखि अयामना मसुमाइना तौगल्ली अदु यामना अहाबा होरकपकान याम थुना सपिरगदी ENT की डॉक्टर सिंह यंगिरगदी नाइदो हान काइदिने लोकथो होरगदी तुम कोइना नाकोंग लाइखुन तौदे मसि नाकोंग याम नाबा अंगांग याम इरिटेबल ओइबा कपकनबा नुंदांग तुंबा यादबा तुंबा ngамदना कप्पा लाइहौ तौबा अदगी नाकोंगदी मचुम ताबा सिमो मयामसि मागी सिम्पटम ने अदुगा मरोइना मसिददी एंटीबायोटिक खरा कनबा दुम थाय अदुगा पेन किलर गुम्बा कोई नादनबा हिदाक सिंग पिथकपा मदि नप तिन चोबा डिकंजेस्टेंट हिदाक कुम मयाम एंटीहिस्टामिनिक को मयाम पिथकनै अयामना मसिदा कई तौबिदगदा अंगांग सि मसा लुम हलंबा अदुगा लुमु साबा खरा पिजाबा अइंगबा कई क्रान ngамदादी यारिंगे पिजरोइदबनी अदु अंगांग सि खितंग लुमहल मसा लुमहल थंबिगदबनी हाइबसिनी अदुगा याम कन्ना नारागदी ENT की डॉक्टर अमा तानबिबा तंगाई फद्रे हाइबसिनी अदुना मरुओइना होय निंगथमदा चंगपसिंग मापासिंग तौगेदौसि कइनो हाकन अंगांग अमदी अंगांगबो पाइबिरिबसिंग अमदी इमुंग मनुंग लोइनमक्से खुदसा सेंगना हांबा गी हैनबीमा तंगाई फदे अदुगा यारगदी अखोई मैतैना याम कन चानेबा सिंजुगुम्बा अदगी इरोमगुम्बसिदि खुदना लोंबिदबा यारिंगे अतोपा कनोना तखाइना अमना लोंबिबा चांगी इसिंग माइसिंग फदना ज्ञान ताना सिनबा फत्तबा इसिंग सिनबिदबा खुदसा सेंग हांबसि याम तंगाई फदे अदु हैंड वाशिंग की तोंगान टेक्निक लै को मसि याम फजना अदु इनबिरकाना खुद सेंग हांदोपा तंगाई फदे मथंगदा चाबसि यारिंगे बैलेंस डाइट पिजाबा मरोइना कोई बैलेंस डाइट चारगदी कोई विटामिन्स गुम्बा मिनरल गुम्बा फसनी यावबा चिंजाकसिंग पिजाबा तंगाई फदे अंगांगसिंगदा अदुगा इसिंग माइसिंग कोई मपुंग फान पिथकपा अदगी मही मनाई याम पिथकपा तंगाई फदे मरोइना असाबा मही मनाई पिथकपा याम फै अदु अंगांगसिंगसि सुमाइना निंगथमथासि यारिंगे फजना पोथाहनबा नुंदांग मपुंग फान तुमहनबा अदुगा याम हेना कोई मपान अइंगबदा कईदा याम हेना एक्सपोज तौदबा हाइबसि याम मरु ओइ अदु करिगुम्बा अना येक यावबा अंगांगसिंग मनाक्तदी चंगहनदबा इवन इमुंग मनुंगदा अना येक यावबसिंगदि यारिंगे अंगांग नक्सनबिदबा अदुगा हाइरिबा मतमसिदा यामना मी कुंगबा जगादा यामना चटपिदबा हाइबसि याम तंगाई फदे अदुगा दरकार लेरगदि कोई वैक्सीन गुमसु काथोपिबा मरोइना फ्लू की वैक्सीन गुमसि सीजनल वैक्सीन मैम लेग्रे मैम से काथोपसी आगांगसिंगदा याम तंगाई फदे हाइबसिनी मसिना कोई करमाइन तौरगा नाथोकदगे हाइबि उपाय अमसु ओये अदुना
karam bakanda doctor chapi dage haragadi akoi ne yum da sum laihausi masi onanaba thermometer mo thambiba tangai fade 100 degrees pa manung da leibati ke sukai de 100 ti am hengala angang siam sarapa angang si yaringe thuna ma ya sa basi okthok pina bo hona biga dabni paracetamol go khra pijaraga phadi aso pum angang masa nan da bidane yam thuna asa basi handhana bo hona biga dabni adigi masagi sor hon bo wa ba adigi yamna huijing guma torpa thabak ta sor hon bo warak pagi piba piba torga ni masi hospital puna bo hona biga dabni aduga yaraga di yum da su ngabiba kangbudi akhoi oxygen monitor yumda pulse oximeter mo thambibi ai angangi koi pulse kya muange oxygen saturation kya muale habene sigba the signabi ragadi oxygen saturation ga handaragadi yam thuna hospital puraga emergency da pediatrics emergency da child emergency da dum line bi ai marwa nyam kanna na da na ba pukta na ba oiragadi masiju doctor da pubagi mathau tai aduga magi matin kangba mapiga si kappa taraktraba adu tarwadi yunga so halatraba ngang se adu tar hospitalize to yam tai padre haibasini masi dehydration ye sign ni khuda mai tin kangpa pi taraktaba adagi ko yung halaktaba masi yamna maru oiba symptom ni haibasi mayam khambi gadabani aduna masi soja latringa da khara henja latringa yam thuna puraga hospital da lain to paisi yam tangai phade haibasi ma thamjage asumna koi ningtham tha da na ba ya ba laina makal ma taruk ehna mayam da khara haijagre masi yam common oiba ningtham tha da nagan ba angang singna nagan ba laina singni masi taruk tarabodi yam thuna koi gi aina haijagre ba sign singsi yam hena fever wangakpa adagi masi sorhon warakpa adi puk yam na ba nakong yam na ba adagi dehydration gi symptom moroina kappada pi tarakta ba yung halakta ba adi masimban kangba asumba matam sideta to thengna tarabodi yaringai thuna hospitalize to ba sapi gadawni haibis thamjara kanda masi ningdam da sang matamda angang sing na dana ba ma pan section biga dawa ami nari yala ko tamda karma kana doctor satka dage haibi matang la yang puthok so video ni mase mayam nungai bibra nungai bir ge shoy ki like to biro odi manam sing share to bigo adu ngasi hana na ko gi channel khoida bio kam sing yar ga shoy danam ki subscribe to ko bio nungai sing thamjage ana staying phire channel se hakchang phana laina ba wakhal phana laina ba amadi amagam ga khusam naraga yam saukhat pa nungai bu khunai ma semina bi wakhal on da puthok saba api pa YouTube ki channel am khani masiu mayam puno mona sawi bi ngasi fazana mangin thana chachari asi da mukta loisela puda Dr. Dhakeswar mayam pun bu khulum jari indeno lobjari